Kulobusuku bekufanele kube bekugcina Mordekhai atawubulawa kanye nemaJuda. Ngimcabanga ahleti nemndeni wakhe, ahleti nebangani, basho livi linye bathi angeke sehlelwe lutho lolubi. Kepha bubi bese buplaniwe buhleliwe ngaphandle, kepha sivumo sabo besisevini laNkulunkulu angeke ngehlelwe lutho lolubi. Ngekukhunjulwa akwehlanga lokubi, kwehla lokuhle. Nawe ungikhunjuliwe. Thula ulinzele uNkulunkulu, wethembe livi lakhe. Nasi sinkwa selusuku sakavuka udle. Ngicela kukuhlephulela encwadzini yaJohane sahluko 19 sicale kuverse 31. EmaJuda ase acela Pilato ukuthi awavumele ephule imilende yalamadvodza labebulewe atawehlisa etiphambanweni. Angisho nje ukuthi leli langa lelisabatha belispecial bekungafuneki kube nento lefile letawungcolisa lelilanga. Ngiko-ke bathi akwephulwe lamathambo kutoba nesiciniseko ukuthi labantu vele bafile khona batabethule esiphambanweni. Bekungumkhuba wawo emaRoma kuthi umuntu bamephule vele lamathambo. Kepha la sesithola ukuthi kuyaqiniswa nekuqiniswa, nemaJuda ayawucela imvume ayithola. Base bayahamba bayawukwenda. Verse 32 usitshela lokho. Ngako-ke masotsha afike ephula imilende yendvodza yokucala neyalena lenye futhi leyayibethelwe kanye naJesu. Siyati ukuthi nyalo kusele Jesu lapha emkhathini. Livi lenkosi ke lisitshela ukuthi kodwa bathi nabefika kuJesu babona ukuthi sewuvele ufile, ngako-ke bangabe basayephula imilende yakhe. Hawu, abasayephula imilende, imvume banayo ngumkhuba wemaRoma. Kepha ngisho setihlangene letinto setitiye kakhulu ukuthi akwendiwe, kepha abakwendi. Kuya ngani? Yini lokhongolo lolubonza labashayisa kulo? Evini lenkosi encwadzini yetihlabelelo bekunesiprofetho lesithi, Tihlabelelo 34 verse 20, alondolode onke emathambo akhe, kungephuki ngisho nome linye. Kukhulunywa ngemuntu lolungile mawucala kuverse 19. Kuthiwa lolo lungile emathambo akhe ayalondolodwa. Lolo lungile nguye Jesu ke la lesimbonako longazange ephule ngisho munye umthetho waNkulunkulu. Ngoba akawephulanga umthetho waNkulunkulu, naye akephulwanga emathambo akhe. Ngifuna kusho naku sihlobo sami kuwe. Kungaba netintfo labanye kumbe banyenye bayocela kubo Pilato baletikhatsi. Labanye kunema-practices lekwatiwako ukuthi hayi tinto vele sihlale sitenda kanje njengemaRoma. Kepha kuze kutokwendeka mbamba, labanye bashushumba, bahamba bayawucela, bayithola imvume. Kepha bafike bashayisa Jesu afile, angaboni, akazange afinyeta mibala, afile, kepha lithambo lakhe alitsindvanga. Ngisho imvume sebanayo. Nakuye sihlobo sami ungesabi. Thula ulinzele uNkulunkulu. Kude lokumiswe uNkulunkulu lakwethembise kona lokutawutsindwa. Noma bangahamba bakhulume kubo Pilato, noma bangaba nema-practices, ngeke kutsindwe
lokucondzene nawe lokumiswe uNkulunkulu. Amen.